Kubatshazwa isibindi sakhe insizwa laphana ematekisini sawubona ubuna kuplafunya khona nambuso njengamanje ubungelela yini mathinto aqobo sidombe zomqhamela amehla kabanye abakomana imali thibazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicethe wenze kulungile press subscribe button share and comment khona konke subscribe ikhomela kamba usuku senze ube wena oqala uthola notification uma sekufaka video phambili engane zawethu Kubatshazwa isibindi sakhe insizwa laphana ethi yona inkosi yasemalenke ekuthiwa uGodole njengoba ke ephume umkhankaso ukuthi yebo ungavota futhi abantu abaregister for ukuvota kodwa no for ANC ube senzela ke taxi driver imizekelo ukuthi ke bona indlela abangathathwa ngayo serious yipi njengoba ke kuye ukuthi kufuneka kwenza ama permit uthola ukuthi awatholakala kodwa futhi emgwaqweni ayafuneka bephinde bakhokhele bedize emaphoyiseni kana kwethu ngiyazi sewujahile mina angifuni kwanda ngesiphepe ngiphethe ufakazi nange uGodole eyikhulumela uqhube wathi sanibonani wengane zakwethu uGodole ke lo okankomgodole umfana into ephethe wonke amalenke akhona la eSouth Africa kanti ke nangakini yimo phethe awuna chance awuna plan wengane zakwethu ningixolele ngizoyenza ivideo nomishili voice ngiyayisola kodwa ANC ukuthi yiyethathele voice phela hey bathatha kwasana ingane zakwethu lungileke angikho lapha indaba yami ka ilana ke ingane zakwethu ngizocela iwo wonke amaphathi akhona uANC uIFP uEFF uDA uCOP umkhonto wesizwe oNFP oAction SA maningi amaphathi ngeke ngiwaqede ingane zakwethu niyawazi isicelo sami sila sifuna ukunivotela simboni yamatekisi so driver ungama owner sifuna ukunivotela singabagibeli bamatekisi sifuna ukunivotela into ekufanele niyenze esicela kini sicela nisuke nonke ningamaphathi ninikele emarenkeni niyo register o driver online ukuvota beyo register ukuvota ngoba o driver abakabi nalo ulwazi lokuthi kuyingozi kangakanani ukulala ungayi ukuyovota ene balidinga ushintsho bafuna ukushintsha mina I know everything about i-taxi rank ukube ngiyazenzela noma ukube nginemali ngabe I'm traveling all ama taxi rank akhona eSouth Africa ngiyokutshela nje odriver ukuthi bafowethu asiphumeni siyovota sizokwazi ukuvotela iqembu elizo recognize imboni yamatekisi ezo recognize o driver ezokwazi ukuthi o driver babalekile ngicela ukuthi niphume ngobuningi beni niye ema taxi rank beyo register online ngoba kwamina ulwazi anginalo register online ukuthi ma uregistela ukuvota nami bengingakwazi ukubaleka ukuvota ukuthi kanti ivoti lami njengoba ngihlezi ngilele kanti belithathwa olokhuza ngingavotanga ngoba ngake ngavota bathe automatically hey yabonga ungifundisa isilungu lana madoda automatically liya kwiANC lengafuna ukuthi ithole ivoti lami we want change now sifuna ushintsho niyangizwa ngithini ngicela onke amaphathi niphume niye rank o driver bafuna ukuyovota bevotela amaqembu abafunayo angisho ukuthi akuvotelwe liphi iqembu mina ngifuna kube noshintsho iANC iphume outside ngoba ayisihloniphi imboni yamatekisi nje ningaze nithi angifuni umuntu ozofika ezoqambela imboni yamatekisi amangithi manike navota sokwenziwa nothu asifuni senasithembisa kwenela niyangizwa ngithini ngicela nisukumeni njengamanje nizogcwala ama rank onke nizo register o driver online ngoba abakhoni ukuhamba beyokwazi ukuthi beyobhalisela ukuvota ungcono mase bekubhaliselile ukuvota kulula ukuthi behambe beyovota ngosuku lokuvota maningi amavota aluzekayo iANC wina nje thina sivoti singama taxi rank singo driver ngicela nisukumeni nime ngenyawo nizo register o driver ukuvota nihambe each and every taxi rank around South Africa ngicela wonke amaphathi ephume onke nengingawabalanga hayi ukuthi anginibali ngoba nginizonda maningi kakhulu ngicela niphumeni sikwazi ukuthi siyobhekana ngqo nokhongolosi noANC siyokhipha uzani nizoregister ukuvota ngani zakwethu ngiyanithanda emarenkeni sizovotela iphathi esithandayo angiyazi nami ukuthi yipi bye